واسخسيو النظام انا كديما الجزائر كان دابا الجزائر اللي تشجع وكذا اللي تسال انا كي في مغليوين الون دينا انا كان واسم لنا ذابو الماروك نار ليبيا نار تونس نار النيجر نار المالي واسم لنا تشجع لنا غالا ما حاجه دابو الجزائري وكذا سكسيو لوناس دي ثازورا الحكومات نتمازغة من المغرب كما الجزائر تساسند هذا ليبيا وتسنارا نا تونس مي الماروكي الجزائر تسند مي اشو دي ثازورا تسند مدبرن اوفيسيال لي ريبريزونتون اوفيسيال دي زيتا باسكو لي سيسيون اغير كل ديت دي بيبلز اوتوكتون الدين تداغن لي زيتا تيلين تغيمان يذنا غرسن ازرف ادرف نافوس نسن اد مسلاين امن كونين ويرنو لي سيسيون ياكين تواخذ متى ماكنين سي دي مومون دو ديالوج entre les peuples autochtones et les gouvernements باش يليونا دينين ديني الرئيس نا ديني اني في شغفن اكنياس يسلوايضنين اس ديار نغ ذي قلب مكدياف في فرث اسمو كريستني ثقرا ياكين الجزائر لي زيتا وغن تسنارا باسكو تساقوذن اديني فلاسن ايني وسني عجبنا راه يرنو زميرنا راه ادرن فلاس افيك بروف à l'appui دونك نكوني سورتو ثقرايكي نكاث في زرفن ومذان لي فيولاسيون لي دروا دو لوم لي فيولونس لي بروتاليتي لي امبريزونمون لي كولتيكين ثقيتي c'est-à-dire c'est des faits avérés, documentés. Donc, aux Émirats arabes, دينين خطي. ثقة رايقي تشجي عند ماشي ذنوثني دي تسسن تشجي عند on va dire des organisations de la société civile, c'est-à-dire خضان نوثني ماشي ذنوثني إدي تسسن أقدر نوال. نكوني نبغى ذنوثني راه ديسن وتشجعنا راه لي اسوسياسيون فونتوش ناغ لو اش سي ا ناغ ان يونيفرسيتير ناغ اماكني اغدير نتا قبايلي ناغ ذا مازيغ اغدير سادير اسكاليتي دير يونو مازيغ ديراني يونو مازيغ ماشي الدوله يديران دونك اشتكي سي اون نوفيل تاكتيك ابدا الدوله الجزائر مي ويكادا كيني تشجيعان سي با دي سبيسياليست ورسين نارا ثغاوسي ويناكي نيزرفان نوغراو نتموري دوكلن دونك ورسينا والسينا ام كاسق شن ام ديال نيويورك وثان دريين مي ماشي كي سنيران سي لي بريزيدون دو سيونس سنيران ماشي هكا le règlement. Mais pour exécuter un ordre de mission bien précis, dénigrer mon pays, l'Algérie. Il prétend défendre la cause amazigh dans toute l'Afrique du Nord, mais il n'a qu'un seul mot d'ordre, attaquer l'Algérie. Je m'adresse à travers vous, Monsieur le Président, à cet individu qui se présente comme un amazigh kabyle, mais qui ne précise pas au passage qu'il est installé depuis plus de 30 ans chez l'ancienne puissance coloniale, dont il a la nationalité et bénéficiant de fonds étrangers douteux et usant de cette plateforme pour servir d'autres agendas. Et c'est dommage pour ce forum noble dans ses objectifs qui voit se faufiler en son sein des individus qui nuisent aux aspirations des peuples autochtones. C'est une posture mal intentionnée qui malheureusement détourne les débats de ce forum de sa raison d'être. Monsieur le Président, nous ne devons pas laisser des gens pareils salir cette enceinte et détourner ce forum de ses objectifs.
servir les communautés et les peuples autochtones. Je vous remercie. Merci. Et la Greco. Je vous remercie, monsieur, pour votre intervention. Je tiens à vous rappeler que je vous renvoie à la résolution 2022. Nous sommes un organe consultatif. Nous débattons des questions relatives aux peuples autochtones dans le domaine du développement économique et social, la culture, l'environnement, l'éducation, la santé et les droits humains. Je tiens à rappeler à tous les participants de bien vouloir éviter d'attaquer, de menacer ou d'essayer d'intimider. Dans une instance internationale et il va être rappelé à l'ordre pour manquement au respect du règlement. Parce que ça veut dire il n'a aucune compétence ou il donc oui, Genève c'est pas le même genre de New York, mais plus ou moins kiff parce que au sein dans une instance sur les droits des peuples autochtones, mais à Darnkan, à Souslaïs. قارن نند بلي ثلاث ثمازيغ في الجزائر كل شيء جرز كل شيء لها لي اوفيسيال صغاريان سقداشان بون نكوني ند اين النظام مي فوالا دونك j'ai pas de conseil à donner au gouvernement mais زمرا غاسينيغي اي مازيغنا كي دي تسن اكنا ذو ثلاين c'est-à-dire qui s'exprime contre nous, c'est-à-dire la fonction parce que contre alors qu'ils ونزمرنا غادنيني اين يفغني وفريد باسكو ما الا ند اين اوري اللي نرى ذيريا غين كونين اون بير نوتر كريديبيليتي دونك نتقادر القريشنا نتقادر لي زانستونس اني اذا نتمسلاي دونك فوالا سلامه ام لو اتش سي ا الى يون ذاك c'est un universitaire où je ferai l'université du sang dernier net kif يتاك les conseils et l'ONU امكاد قدشن امكاد ونعن فكرين سن افسوس لاين نيكذود امزوره نوثني قثمورت نسن قثمورت الجزائر ثم زيقت وتوقع درارة دونك ماشي القضيش العالي القضيش ينسن الى قد هذا السلن واش نقارن كوني ايوا كني الصيول النوال وكنا ذونا عن لحاله نزرفان نمازيغا ماشي هذا سنه ذو سندقنا كيدير نوغا ما غادا نوغ الحاجه غادا نوغ الحاجه. Oui, en plus, l'arner, ils perdent de crédibilité parce que Knidina Lounes, leur seul sujet, c'était la situation de la langue. Amazir, dans toutes les sessions. Or que la langue, il y avait que la décennie des peuples autochtones où l'item était la langue. Venez au Send, dans toutes les sessions, Adam Feinsteiger. Là, déjà, ça les décrédibilise et c'est pas bon pour eux. Knidina Lounes, parce que et réellement, on ne sait même pas comment ça fonctionne, les mécanismes guerre. Voilà. Tout va bien. La langue sera raït, tout va bien. Voilà, comme si, non, déjà, c'est faux. Fisnet, les droits des peuples autochtones, ils ne se résument pas au droit à la langue. Et d'ailleurs, j'appelle tous les Amazirs et les Kabyles à regarder la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Elle porte sur plusieurs domaines, sur les droits culturels, les droits linguistiques, effectivement, mais les droits à l'autogouvernance,
à décider par rapport à leurs terres, à leurs ressources. Enfin, c'est très vaste, hein. C'est un document. Il a fait tout en une émission. Donc, chaque session, elle a une thématique. Et dans la langue, dans toutes les thématiques. Il se décrédibilise. Et pour quelqu'un, pour un universitaire et quelqu'un qui vient du HCA, je trouve que c'est quand même grave. Voilà. هذا نوع كاين اولي وفين نشتكي عطاني راوند ياسين زيدان سناخ مسطوان ستان انسبيكتور دو تامازيغ وفي مغار كاين يخدم اكل الاسيا ما تمقل ميم لا لونغ كي بريتون ديفوندر تامازيغ ما نمقل كي تولي ما كثوره لي باج فيسبوك لو كوميسير لامازيغيتي التي في 4 تمازيغ تلفزيون تمازيغ انو ياس سميس لا راديو سومان راديو جورجان تيزي وزو لا شين 2 ياكل تساقون ستعرف مثلا السنه كي سكناتي ديموت يونو نازو دام بوحان يقنوغنا في المزيغ في قبايل في ليدونتيتي عليه في الاول كي تولي ماكا لو انسيات خدمت التعزيه ستعرف تو غادي تكس التعزيه ستعرف دوك وغا ثلاثني تقبايلي ثني وكيدي الزني بغات نفكا وكذا كي يستخدم دقام بلي تما جات الحارس زاد الحياه زاد qui était donné à Meriem. Nous développons beaucoup ce thème des TQ5. Il ne s'agit pas d'enseigner Tamazight. Ça veut dire la grammaire, la conjugaison, le Knitsarain, c'est troisième année primaire de Saoun. Il s'agit d'enseigner en Tamazight. Ça veut dire l'autogouvernance. Il a ça l'autogouvernance de sorte que قبايل الناس قبايل تموت القبايل يشاويين الشاوي تموت الشاويين يمزاويين مزابيت إيتنجيين نفوسيين إريفيين إلى وين اللي يسوين الصح وين يزبط دينا بلي الصح هذا هو الجزائريين كان ازال لي بوبل اوتوكتون الناس نتا يسمى بين بوبل ياكو كنملان ديال الجزائر لي بوبل اوتوكتون ماشي دي الصح Est-ce que le peuple autochtone غورسنديو voilà يقول alors que tout fonctionne en arabe il y a rien qui fonctionne تمازيغ لي زاكي وغاشي طحني لي زاكي نبويغ افون 2019 تنتبونا في تكسيونيون نتولي باللي تمازيغ كي الريكول اطاس دي الجزائر سورتو دونك اسقسيو هاث ايدي سدون ديسيني دوان مريم كذلو ناس شو الزمر نا tu peux apporter la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones à la Kabylie. مسي هذا بدوسي مريم. Oui. En fait, la déclaration des droits des peuples autochtones, elle est très importante pour les peuples autochtones parce qu'elle établit leurs droits et c'est un outil de, comment dire, euh, c'est un outil pour défendre ces droits. C'est une loi internationale. Et la loi enfin, et donc, déjà, la première chose, c'est qu'ils prennent connaissance de cette déclaration qui contient plusieurs articles. Malheureusement, la majorité au Sénat, et c'est peut-être aussi un peu le rôle, on va dire, de notre faute, hein. Peut-être qu'il faut qu'on fasse un travail pour faire connaître cette loi. Il connaît un petit à l'ONU, que ce soit le mécanisme d'experts, les sessions sur les droits de l'homme. On doit se baser, entre autres, sur cette déclaration. Donc, cette déclaration, elle définit, comment dire, elle définit les droits par rapport à la culture, par rapport comment dire, aux ressources, par rapport à la terre, par rapport à la gouvernance, par rapport à plein de choses, en fait, qui nous concernent, par rapport à la religion, par rapport à la santé, en fait, elle sert réellement à sauvegarder les peuples pour qu'ils disparaissent pas, parce que beaucoup de peuples autochtones ont leur culture et même peut-être les gènes les descendants, mais c'est des cultures qui ont disparu. Donc, elle est là pour mettre en place un système pour empêcher notre disparition. En général,
même si jusqu'à maintenant on a résisté, mais si ça continue comme ça, on sait tous qu'on va vers la disparition. Et il faut qu'on utilise tous les moyens qu'on a pour empêcher cette disparition, parce qu'il y en a, on va pas se mentir, il y en a qui nous ont déclaré une guerre et qui veulent nous faire disparaître, on le sait. Donc, il a qu'à utiliser les moyens INSA pour empêcher ça, notamment cette déclaration. D'autant plus que les États d'Afrique du Nord, donc les États Maroc, Algérie, etc. Enfin, je sais que l'Algérie, elle l'a ratifié. Donc, c'est un des moyens à utiliser pour défendre ses droits. Voilà, Zahra Louna يبغى دير لنا quelque chose. الناس بغات بلوتو ديال خاطر اذا ما شطح الوقت فوس سيدي يتسدون يشوت شطح دون فاسون دي نوتر هذا شو اللي دقي من السي ما تخدم مي كيفاش ملي كاين جنيف 19 quelles sont les prochaines étapes de CMA après cette session à Genève l'UNES. Oui, فكنا درنا فايني درنا مريم في لا ديكلاراسيون ثم زوارو ثاشا داوي لا ديكلاراسيون تيدت سيلاقا مدن إما زيغني لقاتي السنن ما سنن ذا شو درنا لا ديكلاراسيون هذا السنن ذا شو les États qu'est-ce que les États ont adopté. Et إذا رفاني يقلان نقرا ديكلاراسيون ياكين إلا قاتني السن مدن وثنسقى الشن داغن كثيموران سن les lois yagi internationales elles ont été adoptées par les États, donc elles deviennent utilisables, elles deviennent mobilisables, elles deviennent exploitables dans les pays. Mais ou alors la déclaration يجي وتسين رمدن نكوني اسمي ينزمر تجنا نقدش ونسعى كنا نسويلات نعرض نخدم تصل لي سيمينار بعد تونس الجزائر المروك وكني نسفهم يمدن ذا شو تقال لا ديكلاراسيون يجي مي ما الفغين لي زونيفرسيتي لي زيكول دافوكا تيتير الى قد قدشن الصغرن ديجا لا ديكلاراسيون يجي ويرنو ما مقلض les recommandations de tous les instruments de tous les organes des Nations Unies سوثورن les États يوكني قرنسن إلا قد صغرم les juges et les avocats et tout le personnel de justice إلا قد نصغرم dans le domaine du droit international, y compris la déclaration sur les droits des peuples autochtones. Mais à Einstein, il y a toujours un écart أيني لقد تخدمن les États ذويني يخدمن concrètement. تورا أيني شو les étapes يدون أرزاث زعما غادي نقديش ناغي يتكمل وقيلا لا سيسيون هاكي جوييك جنيف فيرس عطاس نقديش لقن انتكين سبتمبر لا كوب سور لا biodiversité en novembre Erevan en Arménie, la COP 31 à Antalya en Turquie novembre, des rencontres régionales, et puis يخص ناطاس اطاس يوكنين اتمسلا يضر برا اشو يضران كثمورثيك الى قد تيسين ذا شو يضران كثمورثيك وقيت تموكريس انسان وساعد طاسي تسالون يغدي تاكن لي زانفورماسيون الى قد هاد زد مضى كاين عندي توفيض سي بيك ثمورت الجزائر تاع سوغال تقصى حطاس ولا شويه ويكزمرنا غادي مسلاي تاكود ناكم الدن دونك الحالات تغال توعر شي طوح في اللنا لقديش مي اني لقت نخدم
مقرطاس تصن لي زوبورتونيتي قلان مي الا قنا وكذا يقدشن يانو الا قنا لا ماتيير بروميير سيتادير داوير لانفورماسيون فيريفيي فاليدي دوكيمونتي اي وكنين باسكو ماشي تيكركاس الا قانيني الفرا انا وين ايني لان كثمورس اي تو سلا اي بروفي باسكو ما نقارثيدت ديجا الدوله قارن نسكركيس ايماجين ما الا نقارن تيدت ادخل من ميم دي سكوندال دونك فوالا نكونين حوايج وين اغي عاونن فغير كان ما زمر السيني سقسيض ناصر رشيد في الرئيس نتا في داشي قوالا يدبوين لا ديكلاراسيون يكين ماشي كان القبائل مي مازيغ المره شكرا غورس هات يوثن تيكتين النظام. Nasser, what can the United Nations Declaration of the Rights of Indigenous Peoples can offer to all parts of Tamazgha, Kabylia, Adrar Nefusa, or in Libya, in Morocco, and so on? Thank you. Thanks, Rashid. Well, the declaration for us, for all Imaziren, it is for our rights. It is our main documents because it lists all our rights. It was developed by experts who had the experience of the needs and the rights of indigenous people like us, like Imaziren. And I just wanted to comment about what was mentioned first about Tamazight language rights. Our Tamazight is as a language is important for us. It is part of our identity. It is part of our culture. But when any particular government, whether it is Algeria or Libya or Morocco, when they say that they support the language, they support teaching the language, this is not enough. It is not enough just to teach the language. You have to implement the language within all the institutions of the country, within the parliament, within the media, within all the ministries and municipalities. They have to adopt the language. It is not just enough to teach children Tamazight language and then bring them to history lessons and you tell them, you start talking to them about things that are not useful. Nasser, let me just add something that maybe you didn't understand it when I said in French language. It's not a matter of teaching Tamazight, it's a matter of teaching in Tamazight, at least in all those parts like Kabylia, Adrar Nefusa, Zouara. Teaching in Tamazight, that means that teaching mathematics, history, geography, natural science, all from the elementary school to the university. Why not? At least in where this language is spoken, which is not the case in all Tamazgha, Morocco, Libya, Algeria, Tunisia. They're all teaching in Arabic language. It doesn't make sense. Whereas, for example, in Catalonia, in Spain, they're teaching everything in Catalan. Here in Quebec, even though Quebec is within 300 million of Anglophones, all the schools are teaching in French, and so on. There is plenty examples. The only parts in the world, Tamazgha, they are teaching a foreign language. It doesn't make sense. Do you agree with me? Teaching language is not only about the grammar and just within teaching the language within the language lessons.
Yes, I agree with you, Rashid. It has to be used for teaching all other subjects, but also when we, especially two other subjects, history and geography. Exactly. You don't only teach them Tamazight language and then bring them to geography lessons, and you tell them that you are part of the Arabs' world in terms of geography, or you bring them to history and don't teach them their history, our ancestors' history. Currently, what is happening is that we teach them other people's history, not ours. Exactly. Yeah. This is very wrong. And education is very important element to convey the message. At the international level, when we meet the expert mechanisms, we tell them, what is the current situation in Tamizgha. So we try to convey the message at the local level. So when we meet, university academics, teachers, when we visit schools and so on and so forth, when we meet, government bodies and entities, this is what we tell them. They have to change the current situation, because it is very bad. We have to improve our children's teaching. We also need to improve the level of education at universities as well, because we have so many Amazigh academics, but Exactly. they don't really contribute to our cause, and this has to change as well. I wish, Nasser, to have you next time within a great debate about the how to move towards a model of political organizations that will permit for all North African countries, Tamazgha, to govern itself within their own institutions, with their own language. So maybe that's another debate that we can talk about next time. Now, just we're going to focus only on our matter. So, مي هذا النوع كان هو السرفضيه نصر راح الناس راح ندي مبول. اف لا ديكلاراسيون ياكي الى قيمه زيغن مره صغرن يرنو ثلاث فرنسي ثلاث انجليزي ثلاث تعرف لا ميم سمازيغ لا ديكلاراسيون ياكي وين تيغرن تيف تمسلاي اف لا سوفرينتي دي بوبل ايمي تمسلاي تكازرف l'autodétermination. C'est qu'elle fait le consentement préalable, libre et éclairé. C'est-à-dire, tu peux rien faire aux merdas, les territoires non, mais l'autre vilgara, même ilha. Donc, tela Hamza, quand on applique la déclaration, tela Hamza aussi liera, موقفil nara ou gadis randina. La déclaration, c'est la promotion, la protection et la promotion des institutions des peuples autochtones, des institutions politiques, économiques, sociales, culturelles, linguistiques. En fait, elle parle, la déclaration, je peux résumer en disant que c'est l'indépendance d'un peuple, sauf les frontières. Et donc, pour conclure, إلاق إمازيغ مرة أتغرن باسكو هذا فندكس أي ناس أسن تفك والسفور نرى ميم با سيتادير أكوين يتخمم نايني فغان يلا ذيكس ويرنو ذا زرف سيتادير سي ان droit et كني دنا مريم سقلين سي ان droit qui a été adopté par les États, donc le droit à l'autodétermination, même le droit égal à l'autodétermination, qui a été criminalisé par le pouvoir algérien, il a la déclaration les droits. Donc, il a qu'un signe
ذا شو يقلان ويغف انا نفد ايوا كنا نسقدش قال فايدنا اشتاقي يوت خوسه ثم قرانت فريمون الا مازيغن هذه السنين اكو ايزرفان يقلان ريدي سنسنيتين تعاون. D'autant plus كدنا مريم le droit international prime sur le droit national. Donc يقبلين لقازن مزيغان لقازن بلي شو تزرم يسنفكام ونا غينغلان وكنا اثنين داوين لدغا كيديرني تفران نيمانيت نا لوتو ديتيرميناسيون تكفو ثورا يسقسيني نقول لدغا سقسياكي ذا شو غيدي الزن الزمرم تفكم كندي ثلاثة يدوان يقبليين ولا غي مزيان سومثا ثم دي ذاكيا وقاعد دي توالينا كان تي كيو 5 تدويل تاكيا for all of you Nasser what message would you like to convey to the Kabyle people and to the all Amazigh peoples more broadly who are watching this evening this show. Let's start with Nasser. Thanks. Okay. Thanks, Rashid. Well, just few words. Okay. Bob Marley's song, stand up, get up, stand up for your rights. Wow. Wow, C'est good. un artiste, Nasser. Un artiste, tu es un artiste. Oh, We have Mariam. Mariam is a top class singer. So تنمية ناصر أولي من نعرف شو ديزنك من تشجع مريم يقبلين مزيان سومتها. En fait, des fois, l'intérêt الحوايج تبان تاعد مشي قارنا كني impossible يوعر والزمير دارا etc. إنسان tout est question de volonté. اوكي. En fait, القبائل يمازيغن القبائل بون نهضر بلوس في القبائل باسكو قلا on est un peu dominant et la guerre, mais يمازيغن en général. En fait, il faut pas arrêter, il faut pas désespérer. C'est vrai que les حالات توعر partout. غورنا même les Marocains, même en Libye, enfin partout. Les problèmes et leurs des problèmes différents, on va dire, avec des particularités. Il y a des points communs, il y a des particularités, mais je pense que c'est important de continuer, de désespérer. Alors, ça sert à rien l'ONU ne peut rien faire. Oui, moi, ma réponse, c'est qu'il faut être sur tous les fronts. S'il faut être à l'ONU, il faut être à l'ONU. S'il faut être ailleurs, il faut être ailleurs. S'il faut être sur place, il faut être sur place. كل يوم نخدم أني جزمر أني ذي جزمر. Le CMA est une ONG. Il y a plein d'autres ONG. Par exemple, des ONG sur l'environnement, une ONG pour les femmes. En fait, on peut faire plein de projets. Et par exemple, j'ai remarqué que Genève, il y avait une association marocaine que je salue d'ailleurs qui a parlé plusieurs fois, qui a soulevé certains problèmes par rapport à l'enseignement de Mazerk de Maroc, par rapport aux problèmes de terre, mais par exemple au droit, comment dire, foncier. Mais on n'était pas nombreux, alors que par exemple les Kanaks, les Amérindiens, ils ont plein de représentants. Et quand il y a plein de représentants à Kagé, l'ONU se dit, c'est vrai qu'il y a un problème, c'est vrai que ces gens-là, ici, ils sont tous là à parler, c'est pas une seule association. Donc, si c'est un seul organisme. Donc, moi, j'encourage toutes les associations, tous les Kabyles, tous les Amazirs à aller parler à l'ONU. Et aller parler عندي زمرنا تهضر عندي زمرنا تروحوا défendre des زرفان يتحمل في زرفاني. Il faut y aller, il faut jamais dire que qui j'entends souvent ce discours, c'est peine perdue, tu perds ton temps. Non, je perds pas mon temps. C'est pas c'est les petites gouttes, c'est les petits trucs qui font que les choses elles aboutissent. Donc تاجي تمزواروث في سنة effectivement la déclaration des Nations Unies. J'appelle vraiment tous les Amazirs
à prendre connaissance de cette déclaration. Et franchement, quand je regarde les peuples samis, il y en a certains peuples amérindiens, il y en a d'autres qui sont un peu dans notre situation, il y en a d'autres qui sont dans des situations pires que celles des Imazighen. Mais c'est vrai, après, ils n'ont pas les mêmes États. Les pays nordiques, c'est des démocraties, donc c'est pas la même chose. Mais nous, أظن تنشتغل. même si, bon, même si les États nordiques, on va dire, c'est c'est des démocraties, mais c'est pas le cas des peuples autochtones américains. Ils ont dû se défendre. C'est la question que je me pose. ليش وسعان de plus que nous وسعين كرا دي مثلا من كيا من كونيا باردون خدمن إلا كنخدم ذا خديم أراخي صوضن دو على كني دينا الوناس ميم سي سي كومبليكي كثمورث بوتيتر وديك لن كثمورث وزمرنا دفينن لا ريبريسيون لا الحباس mais زمرنا العباد تعاونن discrètement nous en faisons des rapports sur la situation donc on essaye de loin bon قارنا تكونوا يسهل ديني في اللام mais c'est pas vrai parce que même كنا on subit les conséquences وزمرنا نروح على ثمورث on est des exilés on continue quand même mais sans l'aide des gens sans les informations on a vraiment besoin des gens qui كثمورث même si anonymement, discrètement, sans qu'ils se mettent en danger, أخاونا. C'est très important أخاونا. Voilà, صح. تنمر. تنميت مع مريم لو ناس وليك تشيني زنا في قضية قبلين ما زانتو مثلا. إلا أغاوننا ذعونني منسن باسكو نكوني نقدش هكا فيوث نتغوصا نقدش ولاش لقينا وين توخلصن دونك إلا قن معاون يلي ون أشو يومين إكزمر يلي ون أشو يقوفا يقوفا مكا ديعاون ثيكول نقار إذا بوثن c'est-à-dire جهدن ils sont puissants mais ما توليض un match تيكول أترف حط ماشي باسكو تزورض ترف حط باسكو وين يقلن en face il est faible donc nous on est dans cette situation là c'est pas les États qui sont forts c'est nous qui sommes faibles. Je prends un exemple vraiment qui illustre très bien et clairement cette situation. Libya. Imagine, le pouvoir libyen, l'État libyen, il est faible. Mais imagine libyen, il ne profite pas. Et il y a peut-être un complexe, je ne suis pas psychologue, sociologue, mais نحقاري منا ونتكوكرو ماكني on a des incapacités c'est-à-dire on زميرا نوغال داشتنا زميرا نحكم d'ailleurs شحال تيكوال قثموت القبائل en particulier لنخرا قارند امر لا كابيليه تيلي انديبوندونت القبائل ذمتشن كاراسن واش تسمتشن كاراسن يمكن ذمتشن كاراسن يعني يكس الحي انما ثمقلضان ويكس الحي ثموت الجزائر ثموت المروك اتفض ذي مازيغن اشو كان سلحاين تيموراياكين قل فايدة نويضنين ماشي قل فايدة نغنى قل فايدة نسن دونك نو نسعى غورنا غلي كاباسيتي لقنا من انا من كيمنا انا من بلي ذي مذانن ويرنو في السنة ذي مذانن ولقنا نقبل لا كولونيزاسيون كيس قال نستعرف الاستعمار نقبل نكوني سبوسا تفضل لي رابور اوفيسيال دي ناسيونز اوني
c'est écrit que tous les peuples autochtones subissent une forme ou une autre de colonisation. Tous les peuples autochtones du monde aujourd'hui subissent une forme ou une autre de colonisation. Donc, personnellement, اشو يديونا منو غاكي في تمازيغ سامح قرنيتي وقبل غاره وقبل غاره مي الوغ امبوسيبل يون اي يعفس وسيني سمحيين نو ماشي نكاسينين سمحيين نسيدين سمحيين ويرنو السمحه ما قبله ولا شيء يدي يخلص اي سا ميم ثاغاو سايقين من قر libérer les détenus. C'est pas seulement libérer les les détenus, un, deux, les indemniser pour l'injustice et les dommages que vous leur avez fait subir à eux et à leur famille. Et troisièmement, il faut poursuivre ceux qui les ont mis en prison de manière arbitraire. Machine qui dit nanaka, c'est écrit dans les textes des Nations Unies Et l'Algérie a ratifié. que l'Algérie a encore une fois ratifié. Donc, c'est Donc, ça dit, Rachid, ce que tu viens d'ajouter, que l'Algérie a ratifié. انشتاقي وتقبل غير مساعي والحاق سعيرس إلى قد يغلي مرشد النغر وزمير ذا غادي أي النظام خاصة كان نكينيس 50 سكوسناكي اللي غادي فرنسا مي عامر اللي غادي ثمورث وشو كغارا سوسما خاص وتسيك غارا يماني وكنا نروح على الحبس نغا أذم ثغنا غاشو مي كيدنا مريم دافغ ثيغا وسيوين أميك أذن نغا sans prendre beaucoup de risques. Parce que ماشي نكوني كان يقلن encore une fois sous domination مي ولا ويضنا أمكي قدشن كثنا في منسن في زرفنسن أكني فغويلي و ادم سليغا فوق هذه قلن كثمورث الا قد مسلي ذا نو هذه قلن دي فرا وكي قلن دي فرا ils ont encore beaucoup moins d'excuses وسعد الوقت ثوي دي دريمان وقرارا كاين اذا قبايلي ما تسكرش معاك سي امبوسيبل وقبل غير ثاقياك وقرارا كذا قبايلي وتكراش ماكي قبايليت اسا تقبايليت حواجيك يليون اديفك اين يومي اين خرا كوينيسا باسكو تقرغر اين يومي يزمر باسكو لان كرا قارندو زمير غارة سي زمرضي كرا في كيتيد تنمير ثيدون ثلاثة لوناس القسم إقلان دما يمثون الكونغي مونديال المزيغ نصر أبو زخان قلاندس الواين يراو مضلان المزيغ ماذ مريم جنابا قلان تمس قاموث في فيدراليث نا كونسي فيدرال دو سياما أكا تنمير نولي ثلاثة يدون أكيد تنمير ثم قرنتيك تيني ثم زوارو رشيد في القضية كيا في ثوني تاكيا تفكير وكني أدنيني شي طوحة في القضية نا ان طونك قراوة مضلنا مزيغ تنمير تاطاس تنمير تنصر وكتشيني تنمير تراسي تنمير في this opportunity. اوكي تنمير كما مريم هوسي رشيد تنمير ما وين كنتي تقيمني لنا مازال نغال السيما مادلين ينموذن ليزاكتيفيتي نظن ارزات في سياردين ودينا قيمات ثلوث